ko sa Pilipinas. Okay, ngarod, no naka-ready kayo na po? Para dyan datatlag nga sunata. Ulit kami with your name, address, and age. And of course, the title of the song. Send it to 0977-369-1552. Nalakala nga po, ta Christmas song lang dati ipapugtumi. So, 200 pesos. Dahito yan, apo. Antabayanan nyo. Okay, datang po. Iti tatatlag nga sunata tayo nga mabalin kayo nga pangabangan iti 2 pesos. Ngem amok nga narigat na ita para kadagiti agdingdingay dito probinsya apo ta. An unay nga naipablag dito nga sunata pero nagpintas ti mensahe na ngano adaman ko maapo iti kapya ti lubong katsakon ti mangidaulo kuna na dejay kin mansyon. Ya, kay momot kadi balong kasi kati mangidaulo ti kapya. Wana nga mayam mo nga rotata. Taga, no naman Cheryl Cabigas? Cheryl Cabigas is from Ramon Isabela Oscaris, Purok Darapidap, Darasudos, kada. Ay! Nalagip ko ni Cheryl Kablaawan na kano ni John nga obra, nga aglablaba, agplan-plansyakan, anapay na kijay nga obra ni John obra. Apo, kaya nga sakti papasulam dita kabsat John, ilang Cheryl malagip. Apa, isot si mong bat? Wa, adasong ba na walang kita am, sikan mag-judge dito? Ayan na ra. Kita tayo nagrugyanan na na yun. Pati mo aja the J. Reward dita nga, kamakisal-sali mo. Jeff Pascual is perfect harmony kano the J Sonata. It's wrong. Okay, Let There Be Peace on Earth by DJ Hans because it's kurang without address and kita anta. Let the Peace Begin With Me from Marjorie Naxtor is also wrong. Apo, apartakan nyo. Let There Be Peace on Earth by Cheryl Cabigas, 40 years old of Oscaris, Ramon Isabel. Ayan, dahil ito'y apo tinangapak na talaga. Cheryl Cabigas, dati 20 pesos mo, damdama. Bigla kami namin. 200 pesos. Itid ko lang ito no Martesen. Hanggang ay sesend ka niya mo. Ayan.
200 pesos worth Kaya mo of 20. Madi, mabain ang magkinikuha. Baka no, apan naktuki di tama yun. At timon mo niya ka na dahil na narika kan. Ni apay, agagatul mo tibagbagi kung naktuki di tagayon is 20 pesos gayam tiga po na. Anyway, just kidding. Kabsat Cheryl, thank you very much for tuning in. Ayan, talaga mga loyal kayo ti 4 decade tubo. Damdama manan po. Padawat kami manan. Iti load. Iso nga antabayanan nyo. Iti suwaro nga sonata. Sayang ni DJ Hans, senior cut na. Di pagpakantaan na ko ni Hans, ati ka nung melody. Gawad kun ba? Ulitin tataan na maya. Okay, inaramit apo ni Melvin dito yung sonata. Kuya Melvin, minunay Hans. Sika? Joy to mama, gawad ken ba? Agapay apog na ngal-ngalam kat ngal-ngalam ngal-ngalam kat ngal-ngalam sakamon to itopra samkan to itopra kita nalabaga. Tila adan. Okay. Lyrics by Melvin, editarwar apo nga manarimaan nga agsang sangit. Mayat day let there be fish on earth. Narigat no puro karne ta makapaheblad no kwa. Sorry, Emil. Yes. Okay, at ito apo iti team song ko tata. Dita let there be peace on earth. Iso nga dagiti makagura apo kata kami. Ayan, akot. Sabi ko mata agnanayin kalat na gumurgura. Ayan. Let there be peace. Kung anang aro, di siyempre kakapya iti aminin. Apa isura mo pa lang ni Cheryl Cabigas. Cheryl, once again, good afternoon kayong kadita. Oscaris Ramon. Oscaris, ken may pagpakaamo kada giti. So amin nga members iti Team Masino po no Blue Team. To may kayo man nagparang kada kami into no December 26 after Christmas. Tapno practice tayo apo dito. Obra maestrata yung i-presentar tayo to DJ 3K Hotel. Ading request man garo jay Tomang kananda gitoy FDD Hong Kong chapter officer. Request ni Apo BC Me ni John Linyan. Thank you. Merry Christmas kanya amin dita. Kanya amin dita FDD Hong Kong chapter group. Magipatayb kayo ti barbecue to eh. Okay nga road, as requested by our 4-decade duo Hong Kong chapter, headed by our vigorous, beautiful, ako na, energetic, anapay? Kinetic. Ading Angie Ragual, and of course, John, iti Vice President da, and all the officers, ni Manang Perlita, nagaduda no, advisor, diba? Advisor. Aduda una yun, Nina Gemma Ramos Tamani, Jun Boy Ramos. And everybody latan. Mabalin nyo ba't nga i-text ka niya, mita nung mabasa may iti amin nga naga nyo, address, ken signature. Ngarod! Ay nagtangkan at humang, tunggal at babae adumteng, kun dit adigtiga, damdama lang idang kaeda. Ay nagtangkan at humeng, tauray no text makipin at naganen, pasaak lang itilot, balot sa kamangan di balaw. Kastat uburak kakapsat, uray itong taadan asawat, single nagpay kunkunat, jakman amuno apay apachandat. Duma iti biktima, palasang ken balu patulak, ang timteng didigrata at tanaanak no jak ibalay patayenda. Ay nagrigat gayam tikas ti babaero, maibus ti pisam, maibus ti kwartam, pati ka babainam. Ay awan ang dagit isanikwat, nagbibingayan dan, awan pa yan pagtaengak, mga klon kaniya.
nagtangkan at humeng, tanagadot inakapagpakanen, sustento adawat da, nojat itet agyanak metisenda. Ay nagtangkan at humeng, ngendandani agmet nga agbekelen, titip pa ek ti babawi, krikrigat na taraki na hinig ti babae. Ay nagrigat ngayong tikas ti amabaero, maibus ti piksam, maibus ti kwartam, pati kababain na. Ay awanan dagit ti sanikwag, nagbibingayan dan, awan payat pagtaengat, amang aklong kaniya. Ay nagrigat ngayong tikas ti amabaero, maibus ti piksam, maibus ti kwartam, pati kababain na. Ay awanan dagit ti sanikwag, nagbibingayan dan, awan pa yan pagtaengat, amang aklong kaniya. Ay nagrigat ngayong tikas ti amabaero, maibus ti piksam, maibus ti kwartam, pati kababain na. Ay awanan dagit ti sanikwag, nagbibingayan dan, awan pa yan pagtaengat, amang aklong kaniya. That's Tumang from our third album, the Ayog Isabeleño, of course, with the following artists, the Isabela United artists, together with the four-decade duo, Aprilyn Velasco, sino pa yung Tuma? At ito po pa sa membros ng Isabela United artists, kasla kumakin ni Miss Calata, Miss Lanusa, ni Miss Gemma Lagmay, ni Maylin Gamboa, Mary Jane Benito Calata, sino pa yata kita nga singers ni Jubel, pilado natin Jubelan, Mojang, Kuraranit, ni Ate Tere, Teresa Gamiao, ni Irelihin niyo, Jerome, of ni course, Catherine Sadoral, sino pa ya atuta pa ni Y. Pineda, ni Y. Pineda, ni pang second album na kanata ni Zoilo, yan Zoilo, medyo pala di pantalon na apo, sumot lang nga sinarakti anay na dyan nakalikan na dyan. Good PM Lodi, kablawak mante amin nga taga Halag 3, dito'y magata dam, iti Merry Christmas kan kasamot ton kuya, kanyayo serte ng kablaaw Michelle Lariosa, iti Halag Churi. At iti Halag Churi? Adda, ingana 95 ata nga halag. Aya? Joke lang madik amaw. FDD Hong Kong Chapter Officers, President Angie Ragual, Vice President Junjun Linyan, Secretary Ella Banadero, Treasurer Marivic Luis, Auditor Gemma Ramos Tamani, Sergeant at Arms Junbay Ramos, Aileen Ambatali, Advisor Perlita Lucas, Stakeholder Nelly Mariano. Pagrit man ating thanks. Merry Christmas sa inyong Jalawa.